халқи тоҷик миллати дорои таърихи кӯҳан ва тамаддуни пурифтихор буда, фарҳангу ҳунар ва адабиёти пурғанувати он аз замонҳои қадим манша гирифтааст. дар гузашта тоҷиконро ориёиҳо меномиданд. онҳо ҷомеаи ягонаи этникиро ташкил намуда, дар ҳудуди як давлати бузург зиндагӣ мекарданд. аҷдоди тоҷикон халқи қадимтарини осиёи марказӣ мебошанд. дар ҳудуди тоҷикистони имрӯза осори ҳаёти инсон ба давраи палеолити миёнарост меояд. дар бораи таърихи гузаштаи ориёиҳо аз навиштаҳои китоби авесто ва ведҳо, адабиёти зардуштӣ ва сарчашмаҳои асри миёнагӣ аз қабили таърихи табарӣ, шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ, форсномаи ибни балхӣ ва ғайра маълумот гирифта мешавад. тибқи ин сарчашмаҳои хаттӣ, дар асрҳои 9-8 то милод, мардуми ориёӣ тақрибан дар нисфи қитъаи Осиё, аз сарҳади байнанаҳрайн то шимоли Ҳиндустон ва аз Аврупои шарқи ҷанубӣ то олтои Сибири ғарбӣ зиндагӣ мекарданд. ниёгони моро пештар мана то асрҳои 4-5 ин тахминан ориёиҳо мегуфтанд. ориёиҳо, ин ориёӣ ин маънои тозаро метиҳад, тоза, покиза. чиставе ки дар китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров таъкид карда шудааст, дар бораи ба вуҷуд омадани ориёиҳо чанд андешаҳо вуҷуд дорад дар байни олимон. андешаи аввал ин дар Осияи миёна. хоб андешаи дуюм ин гӯё ки дар ҳудуди Кавказ ба вуҷуд омадаги дигар олимо таъкид мекунанд ки ин ҳамун як давраи кӯчиш, яъне аз Осияи миёна рафта дар Кавказ як давра зиндагӣ кардагӣ. хуб гурӯҳи сеюми олимо мегӯянд ки дар қисми ҷанубӣ шарқи баҳри Сиёҳ яъне аввал ба вуҷуд омаданд ва танҳо хай олимони эронӣ то андозаи мавқеи худашонро доштанд ки мегуфтанд ки мардуми ориёӣ дар ҳудуди имрӯзаи Эрон ба вуҷуд омадае ки аксарияти олимони худи Эрон инро дастгирӣ намекунанд. онҳо ҳамун ақида бастанд ки мардуми ориёӣ яъне аввал дар ҳудуди Осияи миёна ба вуҷуд омада, баъд дар дигар мулкҳо паҳн гардиданд. пешдодиён ва кайёниён нахустин сулолаҳои подшоҳии ориёӣ ҳастанд, ки дар Осиёи марказӣ то охири ҳазораи 3 ва 2 то милод ҳукмронӣ карданд. мувофиқи сарчашмаҳои қадим, аз ҷумла китобҳои Авесто, шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва таърихи табарӣ, сулолаи пешдодиён аз Хушанг то Гаршос ва сулолаи кайёниён аз Қубо то Гуштос дар Эрон ё ориёно подшоҳӣ карданд. давраи қадим аз воқеаҳо хело бой аст. ба ҳама маълум аст ки аз давлатҳои қадимтарин давлатҳои асотирӣ ба ҳисоб мераванд. ин давлатҳои пешдодиён ва кайёниён, афсӯс ки дар бораи онҳо ҳанӯз маълумотҳои таърихӣ хело кифоя аст. бинобар ҳамин дар бораи ин давлатҳо аз рӯи шоҳномаи Фирдавсӣ, асари Безаволи Фирдавсӣ, ки дар асоси достонҳо навишта шудааст, ривоятҳои халқӣ, маълумот пайдо мекунанд. ва оғози ташаккулёбии давлатҳои масалан ки маълумотҳои таърихӣ дар ин бора ҳаст, ин Хоразми қадим асрҳои 10-9 то милод, Бохтари қадим 9-6 то милод ва Соғди қадим асрҳои 6-4 то милод. яъне ин давлатҳое ки дар бораи инҳо маълумотҳои таърихӣ мавҷуданд. масалан дар бораи Хоразми қадим, дар бораи ҷойгиршавии ин давлат ду андеша вуҷуд дорад. андешаи якум мегӯянд ки дар ҳудуди имрӯзаи Хоразм ва вилояти Қарақалпоқ ҳамин ҳудуд ба вуҷуд дошт. хуб андешаи дуюм ки гӯё дар байни Ҳироту тахминан маъруф вуҷуд дошт, яъне Хоразми қадим. дар бораи Бохтари қадим бошад,
البته اندیشه ها گوناگون نیستند. یعنی معلوم می شود که باختر قدیم حدود امروزی شمال افغانستان، بدخشان، تاجیکستان مرکزی جنوبی و ولایت سرخنده‌ای رو در بر میگیرد. این حدود یعنی دولت باختر قدیم پایتختش شهر بختر یعنی تخمینا بلخ امروزه از سوق قدیم باشد. این وادی های زرافشان و قشقدر را در بر میگرفت. وادی زرافشان معلوم که از همون یغناب سر کرده مسچوب، پنجکین، این طرف من سمرقند، بخارا، اینش همش همچون وادی زرافشان در هیئت سعود قدیم. پایتخت اون شهر مراقند، سمرقند امروزه بود. به حساب می روند. نیوگان تاجیکان آفرنده تمدن جهانی هستند. آنها با تفکر بلند خود برای پیشرفت تمام بخش‌های حیات انسانیت سهم ارزشمندی گذاشتند. هنوز از زمان قدیم دانشمندان ملت اوید به علم‌های گوناگون عقیده‌های خود را پیشنهاد و عملی کردند که بعداً آنها منبع اساسی و سرچشمه با اعتماد رشد زندگی خلقیت‌های تمام سیاره گشتند. از جمله از زمان قدیم گذشتگان خلق تاجیک دولت‌های را پایه‌گذاری کرده بودند که در آنها نظام دولتداری با اصولهای خاصه راه‌اندازی گردیده بود و همچون نمونه اولین مملکت‌های قدیمی دارای قانون‌های مشخص شناخته شده‌اند. در همین دوره قدیم دولت بزرگترینی که به وجود می بیاید این شاهنشاهی هخامنشی ها. شاهنشاهی هخامنشی ها این بزرگترین دولت مردم آریایی و اولین امپیر در تاریخ انسانیت به حساب می رود. خب اساسگذار این دولت کوروش کبیر. کوروش کبیر با دو روح همین دولت خودش را مثلا بزرگ کرده بود. پیش از همه وی با راهی اشتراکی که میگوین مراسات دیپلماتی در ملک های اطراف را مثلا خیلی اول با راه دیپلماتی پیشنهاد میکرد که به هیئت امپیری وی داخل شوند. اگر همون حاکمش مثلا راضی شود اگر تا حتی به همون وظیفهش می ایستاد و به هیئت امپیر داخل میشد یا یکم وظیفه دیگر میداد مثلا. یعنی به هر حال احترام میکرد. اگر به ناگاه سرکشی کند به جنگ وارد رساند البته با راه جنگ همراه میکرد. برای اینکه اون وقت در حقیقت خیلی کوروش کبیر از هر جهت پر قوت بود. اینچنین معلوم است که کوروش کبیر در تاریخ انسانیت اولین مؤلف اعلامیه حقوق بشر به حساب می رود که درباره این البته خیلی چیزها گفتن ممکن است. الکی وی درباره اعتقاد آزاد، زندگی آزاد، مشغول شدن کسب کار گوناگون آزاد، بسیار عجایب که در همون وقت یعنی همین گونه موقع را اشغال کردگی. خب دولت هخامنشی ها یعنی شاهنشاهی هخامنشی ها در حقیقت پر قوت بود. اگرچند که بین هخامنشی ها یونانی ها جنگ های بسیار شد اکثریتش با غلبه هخامنشی ها انجام میافت. افسوس که همون رقابت داخلی که وجود داشت نهایت ضعیف گردانده بود. من یکی از شاهان آخرین هخامنشی اردشیر منیمن میگن. اینا با واقعا که لشکر نکرده موافق بعضی معلومات ها 115 نفر پسر داشت که هر کدام آنها دعوای تخت تاج میکردن. یعنی به کشتن یکدیگر سر کردن. خلاصه دولت خیلی ضعیف گردید. این ضعیف گردی انکون دولت هخامنشی ها با بالاروی یا پرخاشوی دولت مقدونیه که همون وقت الکی سال 336 اسکندر مقدونه با حاکمیت آن صاحب شد. البته که اونو نیت داشتن که قصدشون نگیرن. 2 سال اسکندر آمادگی دید و نهایت سال 334 برای ضبط
سرزمین هخامنشی ها شروع کرد و محاربه‌های خیلی شدید به عمل آمدن و اکثریت این محاربه ها با غلبه اسکندر انجام یافت و سال 330 و توانست دولت هخامنشی ها را برهم دهد. дар асрҳои баъдӣ давлатҳои миллии тоҷикон аз ҷониби лашкари халифаҳои араб баъдан искандари мақдунӣ забт карда шуданд. дар ин марҳилаи таърих ҳазорон мардумон кушта шуда, ҷангу хунрезиҳо боиси коҳиши ёфтани раванди рушди фарҳангу адаби миллати тоҷик гардид. бо вуҷуди талоши истилогарон, тоҷикон забону фарҳанги худро нигоҳ доштанд ки тасдиқи ин гуфтаҳо ташкили давлатҳои миллӣ мебошанд. асрҳои 9-10 ҳудуди ҳозираи Тоҷикистон ба ҳайати давлати бузурги Сомониён дохил буд ки он вилоятҳои калони таърихию маданӣ Мовароунаҳр ва Хуросонро дар бар мегирифт. дар ин давра шаҳрҳои Самарқанду Бухоро ба марказҳои бузурги илмомӯзӣ, касбу ҳунар, тиҷорат ва адабиёту санъат табдил ёфта буданд. ташаккули халқи тоҷик дар замони давлатдории Сосониён сар шуда, дар аҳди Сомониён ба итмом расидааст. شاهنشاهی هخامنشی ها بزرگترین دولت مردم آریایی به حساب می رفت. اکنون شاهنشاهی ساسانیان باشد ترقی کرده ترین دولت مردم آریایی تا ضبط عرب ها به حساب می روند. ترقی کرده ترین. برای اون ترقی کرده که در حقیقت از هر جهت یک تصور کنید با تشبس شاپور یک فرهنگستان گندر شاپور تشکیل کرده بودند که در وی علم به سه سمت یعنی ریاضیات، نجوم، طب پیش می رفت. علما قریب که از تمام دنیا هوسمند کرده بودن، مجبور نه، هوسمند کرده بودن، بهترین شرایط رو مهیا کرده بودن. علم ها از یونان، از هندوستان، از چین دیگر جای اومده در اینجا فعالیت میکردن. در یک وقت هم درس میگفتن، هم با کار عملی، مثلا طب با دکتری طبابتی مشغول بودن. همون وقت یعنی در این فرهنگستان زیاده از 4000 نمود بیماری ها رو معین کرده بودند و به بسیارش راه طبابتش هم یافته بودند. یعنی معنی دارد که به دنیا آمدن زکریا رازی، ابوعلی ابن سینا بر این شخصانی که در جهان مشهور بودند تصادفی نیستند. ما علاقه این خیلی ذخیره داشتیم. در زمان ساسانیان علاقه تشکل یابی خلقت تاجیک آغاز می‌گردد. با همین ضبطکاری عرب ها یک مدت این قفا میماند و که در زمان سامانیان به انجام میرسد. این چه معنی دارد؟ یعنی شرط های تشکل یابی خلقت همی که پیش از همه یک حدودی معین، مخصوصا با تشبس اسماعیل سامانی بعد اون که وی دولت صفاریان را برهم داده، خراسان را به ملک خودش همراه نمود، تمام تاجیکان ماوراءالنهر خراسان به دولت یگانه متمرکزانده شده متحد گردیدند. این یکی از شرط‌های اساسیش. دویمش در زمان سامانیان خیلی زبان یگانه، زبان تاجیکی فارسی دری، یعنی زبانی دولتی گردید که این البته خیلی مهم بود. خب نکنون یک عمومیتی فرهنگ، البته در زمان سامانیان دین اسلام علیه دین دولتی گرده بود. در اساس همین دین اکنون علم و فرهنگی مثلا ما تشکل میافت. این هم است. فقط جهت اقتصادش علیه وقتی که به دولت یگانه متحد گردیدن سوس باشد هم البته انکشاف اون به دوره سرمایه‌داری خاص است، یعنی روابطی بین ناحیه ها علیه آغاز گردید که این هم خیلی اهمیت کلان دارد. یعنی ما علیه در عصر ده 11 یعنی خلقت ما خلق تاجیک تشکل یافته بود. یعنی جدا شوی به مثلا سغدیان، باختری های، خوارزمی های و فرغانگی های و غیره، مثلا این علیه انجام یافت. زبان پیشتره علیه گفتن لازم است که آیسته آیسته از بین رفت. یعنی زبان فارسی دری تاجیکی زبانی اساسی شده مون. اکنون یگانه این درباره علمان اکنون گوناگون است اندیشه ها. من چرا مثلا در بدخشان این ممکن محیط کوهی است، مثلا یغنابی میگن این زبان هم قدیمی سوخته است. خب من دیگر زبان ها تا اندازه خیلی تا هنوز موجودیت خود را نگاه دارند. دیگر
زبان‌ها که در همواره بودند، یعنی روابط اقتصادی که بیشتر بود اونها آهسته آهسته از بین رفت. асрҳои 11-13 сарзамине ки тоҷикон дар он ҷо сукунат доштанд аз ҷониби сулолаҳои ғазнавиҳо, қарохониҳо, ғориҳо ва қарохитоиҳо идора карда мешуданд. дар пайи ҳуҷуми қушонҳои Чингизхон дар асри 13 шаҳрҳои ободи минтақа ба харобазор табдил ёфта, мардуми зиёд ва осори моддиву маънавии халқи тоҷик маҳв карда шуданд. ҳарчанд душман ба муқобилияти сахти ҳамаи халқҳои Осиёи Миёна дучор омад, муғулон давлатро забт карда онро аз байн бурданд. сарзамини Тоҷикистони имрӯза ба улуси чағатҳои давлати муғулҳо дохил карда шуд ва дар асри 15 ба қаламрави ворисони ӯ Темуриён дохил карда мешавад, ки он аз Ҳинд то Волга ва аз Сурия то Хитой доман паҳн карда буд. давлати Сомониён аввалин давлати мустақили тоҷикон, ин нам бузургтарин ки тамоми Моваравунар Хуросонро дар бар мегирифт. минбаъд анакун дар асрҳои миёна тоҷикон давлатҳои худро доштанд, лекин хеле хурд. масалан давлати ғуриён акун баъд аз давлати Сомониён дуюмин давлати мустақили тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин солҳои 1147-1215 вуҷуд дошт. ин ҳудуди Тоҷикистони марказӣ, шимолӣ Афғонистонро дар бар мегирифт. бо баъзе маълумотҳо инчунин вилояти Сурхандарё бо сабаби ки аксарияти қариб ки ҳамаи инҳо ноҳияҳои кӯҳӣ буд, ина давлати тоҷикони кӯҳистониа мегӯянд. баъди ин давлати курдҳои Ҳирот, ино нисбатан хурдтар буд. курдҳои Ҳирот, сарбадорони Сабзавор, давлати Музаффариҳо, ино давлатҳои мустақили тоҷикон ҳисоб мешаванд дар асрҳои миёна. яъне лекин мана ҳамин парокандагӣ ҳеҷ имконият надод ки тоҷикон мисли давлати Сомониён муттаҳид бошанд. ин имконият надод. ҳамин парокандагӣ ва як бемонии дигар, ҳамин маҳалгароие ки дар байни мо буд, мо бояд чӣ кунем? ҳамон вақте ки халқати тоҷик ташаккул ёфт, яъне ҷудошавӣ ба қабилаҳо аз байн рафт. қабила ҷудо шуд, лекин маҳал монд. масалан бухороӣ, самарқандӣ, хуҷандӣ, масалан ҳисорӣ ва ғайра. мисоли оддӣ ки мана вақте ки Чингизхон омада Самарқандро, Бухороро мегирад, аввал Бухороро мегирад, қувваи асосӣ дар Самарқанд буд. хабар мефиристонанд ки Чингизхон ба Бухоро омад, қуввае ҷамъ кунем, битон якбора ҳуҷум кунем. ҳани шумо як навкара камтар нигоҳ доритон, мо инҷа тайёрӣ мебинему зарба мезанем. яъне Чингизхон Бухороро гирифт, мардуми зиёдро хай кушт, албатта қисми дигарро асир гирифта, ҳамчун сарбоз ба дами сарбозони худаш андохт ки рафта Самарқанда мегиред гуфта. ман ин хел усул ҳатто дар ҳудуди Хоросонам ин усулро муғулҳо хело мегӯянд ки бисёр аҷоиб истифода бурданд ки бо дасти худи тоҷикон каси бисёрро кушт. пас аз забти Осиёи Миёна аз ҷониби Империяи Русия ва баъдан ба вуҷуд омадани Иттиҳоди Шӯравӣ, аввал дар ҳайати Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Ӯзбекистон ҳастӣ намуд. маҳз ғалабаи инқилоби пролетарӣ буд ки халқи тоҷик аз ҷумла аз асорати хело сахти сулолаи Мангатиё озод шуд. ин ки озод кард? инқилоби октябр озод. ки шумо албатта асарҳои асосгузори адабиёти қарни 20 устоди муҳтарими мо, энциклопедист, ман энциклопедист меномам, Садри Айнӣ, бо хело тасвири аҷоиб кардем ки мои халқи мо бисёр азоб медоданд. ана инқилоб озод кард. дар солҳои аввали инқилоб қувваҳое ба вуҷуд омаданд ки хостанд ки
همین حاکمیت صرفی کارگر دیخانه از بین برن اون قوایی که حاکمیت از دست دادن. در اینجا امیران بخارا هم آخرین امیر بخارا علی مولا خان بود که قوای ما مرد سال 21 گرفته و افغانستان برد و قواها در اینجا بودن. یعنی همونا کدام قواهای به مقابل دولت سیمی کارگر دیخان روانه کردن. یعنی پیشتر مثلا انسان هایی که خودی پادشاهی با محکمه گرفته به طرف سیویل رساندگی بود، اونا راهزن بودن، اونا دوز بودن، اونا غارتگر بودن، اونا دشمنی اساسی خلق بودن، همونا برای کردن سفر برکنند به مقابلی با تشریف کنم حاکمیت سیمی کارگر دیخان جنگ شهروندی آنها بر سر کردن در آسمان. خب البته با مقابلی باشیم چون خلق البته خلقی که از جهت سیاسی کمتر سست‌تر که بود خصوصا در آنهای جبهه مرکزی تاجیکستان بعضی آنها به طرف اینا رفتن، لیکن وقتی که دیدن که باسمیچی‌ها اینا نمایندگان دیگر خلق هستند و اینا دارنده خلق میانتکش هستند در سالهای 25 26 کارتگداران سوق به وجود آمدند. این در کتاب‌های استاد اکادمیک ارکیش در اثرهای ما اثرهای دیگر را عکس یافته. سمتر از سالهای 1924 که تقسیمات ملی حدود شد تاجیکستان با جای ولایت مختاری همچون جمهوری مختاری شد. خاص سال 29 اتفاق شد، هفتم اتفاقی شد، بعد در اسم مستقلاتش را سر شد. یعنی درباره ترقیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعات خارجی کشاورزی سر کرد. چون حاکما از داخلی خود خلق تاجیک بودند. замони шӯравӣ имкон фароҳам овард то муҳаққиқони тоҷик оид ба таърихи қадима ва асри миёнагии тоҷику форс тадқиқот бурда бо вуҷуди маҳдудияти ҷойдошта паҳлӯҳои онро равшан намоянд. яке аз таърихшиносони даврони шӯравӣ академик бобоҷон ғафуров мебошад ки аз идеологияи социалистӣ наҳаросида бо азми қавӣ ва далелҳои раднашаванда исбот намуд ки тоҷикон кӯҳантарин миллати осиёи миёна мебошанд ва соҳиби таърихи бою қадимаи давлатдорӣ ҳастанд. تاریخی نوشتن تاریخی تاجیکستان شوروی از سالهای 50 سر می شود. و پیش از این البته ما این کار نمیکنیم چون سال 1944 وقتی که غفورov در حزب کمونیستی کار میکردن همچون شعبه ایدئولوژی با یکی از کاتبه هم وقتا پراخور بود آدم بود همون برهم خوردنی اموردی بخارا کتاب نیستن سال 1944 وقتی که جنگی بزرگی به تنی میرفت. این یک اهمیت ایدئولوژی هم داشت چون که اونا باید نشان دادن که گرمای فاشیستی توی هم پگه همه امیری بخارا برین نسل مابود میشوی. انا از این شروع میشد انا فعالیت تاریخی من علامه غفور بوجان غفوریش و سال 1947 اولین کتاب تاریخ خلق تاجیک به زبان تاجیکی از طرف همچون کاتبی حزب کمونیستی غفورov نوشته میشد به زبان تاجیکی. محرر این کتاب یکی از خاورشناسان خیلی مشهوری تاجیک عبدالغنی میرزایف تحریر کرده میشود و سالهای 50 چیزی که من گفتم اگه عالمان پیدا میشن نامزدهای تاریخ نامزدی تاریخ دکترهای تاریخ به وجود میان که هر یک ساحه حیات جمعیتی دوره شوروی به نامزدی مینویسن دکتری مینویسن مناگراف های زیاده مینویسن. مثلا سال 1957 یک اوچرگی تاریخ خلق تاجیک گفته کتاب برآمد اوچرگی تاریخ خلق تاجیک. یعنی این البته مناگراف نبود لیکن این مجموعه مقاله ها بود. یعنی همون علمایی که در ساحه حوزه کشاورزی در ساحه برقرار شدن حاکمیت شوروی در ساحه انکشاف صناعت که در سالهای 30 از لکه سر میشه صنعت سبک در ساحه انکشاف معارف مدنیت هر یک کس یک مقاله داشت. بعدا هر یک این مقاله با اثرهای جنبشی تبدیل یافت. من با ابتکار
باباجان غفوروش وقتی اونقدر در انستیتوت خبرشناسی اکادمی فنهای استیت کار میکردن دیگه کار اینجا به دیرکتور ما همون ضرور شده رجب بپردن استادی من استادی که من تربیت کردم هر دهمینا یک ایده به وجود میاد که عصرها گذشته رفته لیکن یک تاریخ جنبسته خلق تاجیک نیست برای همه غفورov در نزد رجب ضرور شده همچنین دیرکتور انستیتوت تاریخ وظیفه گذاشتن که علمای دوره شوروی موبیلیزات کردن یعنی سفربر کردن در که همین تاریخ نویسن در حقیقت در آخر سالهای 50 این کار را سر کردن و کتاب خلق تاریخ خلق به زبان روسی استوری تازیس نراده در 3 قسم 5 کتاب برآمد همین با ابتکاری باباجان غفوروش در مسکو برآوردن در نشریات علم وقت نوکه میگفتن برآوردن این کتاب از خودی اصلی سنگ تا سالهای 1965 تاریخ خلق تاجیک در بر میگیره از اون جمله تاریخ دوره شوروی و بعد از این بعد باز کتاب های غفورov برآمد سال 1955 برآمد سال 1972 برآمد و تا خیلی که میبینید تا امروز من با ابتکاری اساسگار مثلا صلح پیشوای معظم ما پرزیدنت محترم امام رحمان کتاب این است با شماری چند نمیدونم چند میلیون مثلا درس شد که به هر قائلی یک تاجیک همچون کتاب سری میزی ایستاده است تمام تاجیکستان این هم خدمتی غفورov дар давоми асрҳо тоҷикон ба зулму ғасби истилогарон сархам накарда мубориза мебурданд. дар ҳар мавзеи давлатҳои тасарруфшуда шӯриш ба по мехест ва аҷнабиён ин шӯришҳоро пахш мекарданд. бо вуҷуди талошҳои истилогарон дар асрҳои миёна давлатҳои миллии тоҷикон пешдодиён ва ғӯриён арзи ҳастӣ намуда баъдан бо сабабҳои гуногун аз байн рафтанд. қаҳрамони тоҷикистон академики академияи илмҳои иттиҳоди шӯравӣ ходими барҷастаи давлативу ҷамъиятии сатҳи ҷаҳонӣ ва олими барҷастаи сатҳи ҷаҳонӣ аллома бобоҷон ғафуров дар инъикоси таърихи халқи тоҷик саҳми ниҳоят калон доранд. агар ҳатто мо гуфта метавонем ки саҳми то имрӯз касе ба дараҷаи устод бобоҷон ғафуров он қадар дар бораи инъикоси таърихи халқи тоҷик ва ба мардум пешкаш намудани он хизмат накардааст хато намекунем. ба ҳамагон маълум аст ки аллома бобоҷон ғафуров баробари ба арсаи ба фаъолият оғоз кардан аз ибтидо ба таъриху фарҳанги гузаштаи халқи мо як дилбастагии беандоза доштанд ва аз ин ҷост ки дар замони ҳамчун рӯзноманигор кор кардан ва дар мақомоти давлатӣ кор кардан аз таваҷҷӯҳи эшон ба таърих ҳеҷ вақт кам намешуд ва ин аст ки ҳатто дар давраи роҳбари тоҷикистон будан аллома бобоҷон ғафуров аз соли 1946 то соли 1956 котиби аввали ҳизби коммунистии ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон буданд ва ба он нигоҳ накарде ки тамоми ҳаёти ҷомеаи тоҷикистон ба дӯши он кас буд, ҷавобгарӣ ба дӯши эшон буд. Он кас дар ҳамин давраи роҳбарӣ низ бо муаррихон
алоқаи зич доштанд, пайваста аз кори муаррихону бостоншиносон хабардор мешуданд ва худашон низ ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик аз ҳамон солҳо оғоз карданд ва соли 1947 аввалин китоби устод бобоҷон ғафуров таърихи мухтасари халқи тоҷик ба забони тоҷикӣ чоп шуд ва мин баъд бо тағйиру иловаҳо се маротиби дигар солҳои 1949, 1952 ва 1955 ин китоб ба забони русӣ дар шаҳри Москав ба нашр расид. نهم سپتامبر سال 1991 اجلاسیه غیرنوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اظهارات و قرار قبول نمود. وطن تاجیکان جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه 9 سپتامبر سال 1991 دوباره ارزی وجود کرد. 6 نوامبر سال 1994 در نتیجه رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردید. با سعی و تلاش رهبریت عالی مملکت، جمهوری تاجیکستان در جامعه جهانی موقع استوار خود را پیدا نموده، با تمام دولت‌های جهان رابطه سیاسی و اقتصادی را براه ماند. با مقصد انکشاف بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های رشد استراتژیک کشور معین کرده شدند. تأمین امنیت عضوخواری، استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و برنامه صنعتی کنونی با سرعت مملکت هدف‌های استراتژیک سیاست داخلی جمهوری تاجیکستان می‌باشند. агар мо таърихи халқи тоҷикро аз замонҳои қадим то имрӯз пеши назар биёрем, мо гуфта метавонем ки бузургтарин рӯйдоде ки барои миллати мо даст дод, ин ба даст овардани истиқлолияти комили давлатӣ дар соли 1991 мебошад. албатта истиқлолияти комиле ки мо соли 1991 ба даст овардем барои бе ягон воситаи дигар мустақилона рушд додани давлати миллӣ барои мо тамоми шароитҳоро фароҳам овард ва ҳатто ба он нигоҳ накарда ки дар ибтидои истиқлолият дар тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ ба амал омад ва то дараҷаи ҳамин барқароркунии рукнҳои давлатдориро хеле душвор гардонд. бо вуҷуди ин бо ташаббуси пешвои миллат ки дар давраҳои душвортарин роҳбарии тоҷикистонро ба даст гирифтанд, мо ба сулҳу салоҳ расидем ва гуфта метавонем ки аз ҳамон даврае ки созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеаи тоҷикистон соли 1997 ба имзо расид, мо ба як зинаи нав, ба давраи нави давлатдории хеш оғоз кардем. яъне мо мебинем ки имрӯз тоҷикистон ҳамчун як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамчун як давлати мустақил сиёсати дохилию хориҷии хешро пеш бурда истодааст, аъзои комилҳуқуқи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад, бо аксари давлатҳои ҷаҳон шартномаҳои ҳамкорӣ дорад. ҳамаи ин нишони он аст ки тоҷикистон имрӯз ҳамчун давлати мустақил арзи вуҷуд карда истодааст ва мо мебинем ки сол аз сол давлатдории миллии мо пурқувват шуда истодааст ва умедворем ки ҳамин раванде ки имрӯз дар тоҷикистон ҳаст мин баъд низ давом мекунад ва давлати мо сол аз сол ҳамон заминаҳои давлатдории мо боз ҳам мустаҳкамтар мегардад. алома бобоҷон ғафуров чун шахсияти донишманд ва огаҳ аз таърихи кӯҳани миллати тоҷик бо навиштани асарҳои мондагор таърихи миллатро аз нав зинда кард. бо истифода аз сарчашмаҳои дақиқ ва далелҳои раднопазир ӯ тавонист исбот кунад ки тоҷикон дар воқеъ миллати бузург ва дорои таърихи кӯҳан ҳастанд. барои арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни олими нуқтасанҷ, инчунин ба ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соли 2023 озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат доир мегардад. барои ҳар як давлат, барои ҳар як миллату халқият
таърихи гузаштаи ваш бисёр муҳим аст ва дар давраҳои гуногуни таърихӣ маҳз таърих ҳамчун як барқароркунандаи ин ё он идеология хизмат мекунад. Вақте ки соли 1991 мо давлати мустақил шудем, идеологияи коммунистӣ аз байн рафт. Мо дар ин давра, дар давраи истиқлолият, мо бояд ки идеологияи миллии хешро барпо кунем ва тавре ки шумо ҳамагон медонанд, пешвои миллат аз солҳои аввали роҳбарӣ ба таъриху фарҳанги гузаштаи миллат хеле ҷиддӣ даст заданд. дар баробари он ки худашон пешвои миллат асарҳои якчанд асари таърихиву фарҳангӣ эҷод карданд, мисли тоҷикон дар оинаи таърих, чеҳраҳои мондагор, забони миллат, ҳастии миллат ва ғайраҳо. ҳамаи ин ба хотири он буд ки ҳарчи бештар шаҳрвандони тоҷикистон аз таъриху фарҳанги гузаштаи хеш бохабар бошанд ва бо ташаббуси пешвои миллат дар давраи истиқлолият ҷашн гирифтани шаҳрҳои қадимаи мо аз ҷумла 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии Кӯлоб, 3000-солагии Ҳисор, 5500-солагии Саразми Бостонӣ ва ҷашн гирифтани нобиғаҳои бузурги гузашта аз Абабдулло Рӯдакӣ сар карда то масалан Садриддин Айнию, Бобоҷон Ғафуров, ҳама ба хотири он аст ки миллати мо ба воситаи ҳамин ҷашнҳо ҳарчи бештар аз гузаштаи таърихи гузаштаи халқи хеш огаҳӣ ёбад ва ҳамон ҳар қадар ки масалан насли нав таърихи фарҳанги гузаштаи бештар меомӯзад, худшиносии вай бештар боло мегирад ва ҳамин кӯшишҳои пешвои миллат аз ҷумла дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар як хонаводаи Тоҷикистон тӯҳфа кардани китоби Безаволи тоҷикони Бобоҷон Ғафуров, ҳамаи ин ба хотири он буданд ки ҳарчи бештар мардуми Тоҷикистон аз таъриху фарҳанги гузаштаи хеш хабардор бошад. ва иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат дар он ифода ёфт ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 7 июли соли гузашта озмуни нави сатҳи ҷумҳуриявӣ зери сарпарастии худи пешвои миллат эълон шуд. яъне озмун бо номи Тоҷикон оинаи таърихи миллат ки соли 2023 барпо мегардад ба 115-солагии Аллома Бобоҷон Ғафуров бахшида шуда, ҳадафи асосӣ боз ҳам барқарор кардани хотираи таърихии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мебошад. аз ин хотир вақте ки ба ҳар як оила китоб тақдим карда шуд, акнун зинаи нав ҳамин ҳазм кардани мазмуни ҳамин китоб дар пеш истодааст ва бо ташаббуси пешвои миллат эълон кардани ҳамин озмун ба он равона карда шудааст ки ҳамин китоб масалан дар тогдонҳо намонаду мардум онро хонанд ва аз гузаштаи хеш огоҳ шуда бошанд. ва мо муаррихон албатта хурсанд ҳастем ки имсол дар баробари дигар озмунҳо озмуни Тоҷикон оинаи таърихи миллат барпо мегардад ва мо кӯшиш мекунем ки то дараҷае барои дар сатҳи баланд гузаштани он мусоидат намоем. донистани таърихи гузаштаи ниёгон барои ҳар як шахси ватандӯст лозим буда, баҳри тарбияи насли хиштаншинос нақши муҳим дорад. зеро маҳз ҷавонон ва наврасон меросбари миллату давлати тоҷикон ҳастанд ва огаҳӣ доштани онҳо аз таърихи қадимаи ниёгон барои инкишофи ояндаи миллат ва роҳ надодан ба воқеаҳои гузаштаи таърихӣ мусоидат мекунад.